Ibi byatangarije mu kiganiro kirambuye hagati y'abanyeshuri abifuza kwiga n'abayobozi b'ishuri nyafurika ry'imibare n'ubumenyi African Institute for Mathematical Science AIMS. Imibare ni isomo ridapfa kwihangirwa na buri wese kuko kuyisobanukirwa bisaba kuba ufite ubwonko bwihuta mu kumva no gusobanukirwa ibintu. Abaryumva akenshi bakunda kwitwa abahanga mu bandi mu ishuri, abo bari kuyiga mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza. Uyu mwana w'umukobwa arasobanura akamaro k'imibare biga mu buzima bw'ahazaza. Ahubwo abantu nuko batazi uko ikoreshwa, akumva ko nagenda hari akiga imibare ari ukuntu bari kwirwa bara ariko imibare irenze kubara, irenze kwicara hasi ugakora equations. Ahubwo nka hano imibare twiga, urugero nshobora kuba nakora muri banki nka predicting, nkavuga ifaranga ry'u Rwanda rishobora kuzamanuka iki gihe iki niki haramutse hadakozwe iki niki. Nshobora kujya ku bitaro wenda muri CHK nkabona indwara, nkareba ibiyitera, nkareba ese ni ikihe kitera cyane kurusha ibindi, ese iki kintu cyakorwaho iki kugira ngo kibe iyi ndwara yakemuka. Uyu munyeshuri wakomoka mu gihugu cya Ghana yiga muri iri shuri nyafurika ry'ubumenyi mu mibare rifite icyicaro hano mu Rwanda. Aratangaza ko nyuma yo kwiga imibare azayihuza n'ikibazo cy'ubwishingizi bw'indwara usanga bukoreshwa hanini n'abifite abakene bakaburiramo. Hari umugambi afitiye abakene kuri iyi ngingo nyuma yo gusobanukirwa ku rwego ruhambaye iyi mibare yiga. What I intend to do as a mathematician is to develop insurance products that would attract the poor. Icyo nshaka gukora nk'umunyamibare ni ugukora imibare igamije gutuma ibintu by'ubwishingizi bitisangwamo n'abakire gusa, kandi sosiyete ibamo n'abakene benshi. Nk'ubu muri Ghana iwacu rwose abakene ntibagira ubwishingizi, kandi usanga iki kibazo no mu Rwanda gihari. Afurika igira ikibazo cyo kubura abanyamibare bazobereye mu gukora imibare nk'iyi. Nge rero nzanyurwa ari uko n'abakene bahawe ubwishingizi kandi bitabasabye amafaranga. Insurance products that the poor can also buy. Professor Mara Fasiri ni inzobere mu mibare, akaba n'umuyobozi mu ishami rya Loni rishinzwe uburezi, ashinzwe isesengurwa ry'ibijyanye n'imibare n'ubundi bumenyi. Avuga ko imibare ari ipfundo ry'ubuzima kuko ngo buri wese agendera ku mibare mu byo akora, ngo nk'ibigo by'imari bigendera ku mibare cyane kugira ngo bizamuke. Hari icyo yakomoje ku kuba imibare yahangana n'inzara yugarije bimwe mu bihugu bya Afrika. Well, data science will not exactly solve the problem of hunger, but I can give you an example of what it can do. If you have geographical data, ibibazo byose ntibyakemurwa n'imibare, ariko tuvuga uramutse ufite icyegeranyo cy'imihindagurikire y'ikirere, ushobora kugerageza guteganya umushinga w'icyo wakora kugira ngo uramire abaturage. Ushobora guteganya amazi, amafunguro, bityo inzara ukabura yiyobeje da. Ibi ntibyagerwaho udakoresheje imibare, kuko icyo gihe ntushobora kumenya icyo abaturage bakeneye abari bo, yewe ntiwamenya ngo ni ibiki n'ibiki bigiye kubagiraho ingaruka mbi udakoresheje imibare. Dr. Bubakari nawe ni inzobere mu mibare, yigisha muri iri shuri ryatangiye gukorera muri Afrika mu 2003. Ubu rikaba rifite amashami agera kuri 6 kuri uyu mugabane w'abirabura. Avuga ko Afrika igomba kuba igicumbi cy'abantu basobanukiwe imibare kurushaho, u Rwanda by'umwihariko. Icyicaro cy'iri shuri gikuru cyakuwe muri Afrika y'Epfo kizanwa mu Rwanda. Imibare yigishirizwa muri iri shuri niyo kwifashishwa muri sosiyete y'abantu, yitwa Structured Mathematics.